Колчалар барбы? Жаным, машалла, көз ет. Привет. Қандайсың? Жақсы. Сен қаншадасың әке уже? 5-тен. Чоңайғанда кім боласың ошондо? Мамадай чоң болып қалам. Мамадай чоң болып қалам дейді. Атасы қайда? Акимди чакырып коелу, а то анам урушат эле. Келет, Анда жүрө кой кызым бул жака. Жүр. Айке, даярсыңбы? Ова. Элге айтып койчу, кол чаап коюла деп койчу. Қол чап қойла. Кыйкырган жанан апасын тартты. Çöğüp koydu. Ayke, bирок мен сенден бир суранычым бар. Жанагы мына минтип деген бийди бийлеп бересиң бе? Ова. Мындай туруп-турула балдар, качкыла жакка, качкыла. Оригинал видеосын көрөсүңөрбү? Кол чаап койбойсуңарбы анда? Поехали! Ой! Болды. Урматтуулар, кичинекейизден өмүр узун болсун, көз тийбесин, бир алақан жайып койла, машалла, Эч качан эч нерседен кем болбо, оминде. Эч качан кем болбо, жаман көз, жаман сөздөн алыс бол. Омин. Так, беттен. Анан, кызым, могуну карма. Папаңдын аты ким? Аким. Мамаңдын аты ким? Бермет. 1 саатка забудь эти имена. Жандарына барба, а то мо акчаңды алып коет. Сен билип атканда апаң течерде сени карабай, мо акчаны санап аткан. Макулбу? Мақұл. Кач.